Гостим во студиото на Република господинот Омер Кулич, босанскиот истражител кој под 2-годишна истрага го презентираше на македонските и босанските власти извештајот за несреќата во која што загина претседателот Борис Трајковски. Господине Кулич, добро дојдете во студиото на Република. Добро ден. Кои се причините за падот на авионот? Bio sam danas na pres konferenciji za novinare, a protekla 2 dana sam i dužnosnicima, najvećim dužnosnicima Makedonije dao objašnjenja šta se stvarno desilo i podijelili smo ta uzroke na direktne i indirektne. Direktni uzroci udesa su bili 7 pilotskih grešaka koje su napravljene od momenta polijetanja iz Skoplja do samog pada aviona, a indirektni uzroci su bili u 2 grupacije, znači dvije grupacije problema u Makedoniji i 2 grupacije problema u Bosni i Hercegovini. Indirektni problemi u Bosni i Hercegovini bili su od strane ESFOR-a koji je bio dizajner i dizajner letenja na aerodrom Mostar i rukovodilac svih vazduhoplovnih aktivnosti na aerodrom Mostar. Vazduhoplovne vlasti su dale na objavu i u svijet neke informacije o nekim tim prilazima koji se rade, a da nisu izvršile adekvatne provjere tih odnosa unutar tih projektiranih dokumenata. A indirektni problemi koji su bili u Makedoniji vezani su za sektor koji se bavio prevozom, za avionskim prevozom u vladi, zajedničkim službama vlade Makedonije i Agencije za civilnu avijaciju Makedonije, tad bila uprava za civilnu avijaciju. Direktni uzroci su, ti 7 grešaka koje smo danas pobrojali, i one su stvarno egzaktne, dokazane su. Mi smo koristili, glavni nam je izvor za sve to našeg istrage bio transkript razgovora, znači ono što je snimila, kako narod kaže, jedna crna kutija, razgovor između pilota u kabini i razgovor između pilota i kontrolora duž leta od Skoplja pa do Mostara. I na osnovu tih informacija mi smo napravili rekonstrukciju kompletnog leta i to smo napravili. Kao što vidjeli na pres konferenciji danas, mi smo radili i virtualan prilaz leta, ali radili smo i žive slike, znači živo letenje prvo sa avionom Kinger, istim avionom kao što je poginuo predsjednik Trajkovski, a i drugim avionom koji smo uzeli da dokažemo da piloti tu zadnju grešku nisu napravili, da je preživjeli, da su držali tu visinu koja je bila publikovana na tim kartama. Međutim, indirektni uzroci koji se dešavali u Makedoniji, oni su bili jako bitni i važni, a to je da je organizacija unutar sektora za avioprijevoz u vladi Makedonije bila izuzetno loše uređena. Naime, tamo su neadekvatne osobe stavljene na adekvatna mjesta. Konkretno stavili su kopilota za mjesto rukovodioca službe, znači osobu koja nije uopšte obučena čak za najprostije stvari, oni su stavili da upravlja procesima kompletnim i to se na kraju odrazilo u procesu upravljanja. Jer se u tom sektoru kapetani, instruktori su letili, nisu pitali ni za šta objektivno, bili su puki izvršioci posla, dok se ti kopiloti, od kojih jedan i upravljao avionom, u trenutku su pitali i donosili sve odluke, što je nečuveno, nigdje u svijetu takav slučaj nije zabilježen. A odgovornost, odnosno problemi koji su dešavali u Agenciji za civilnu avijaciju ili tom organu državnom, znači vazduhoplovna vlast države, nije bila da se na nivou zadatka da kontroliše i provjerava uslove koje su morali da ispunjavaju određeni subjekti koji rade određene poslove, konkretno. Nije nigdje dokazano da je kopilot koji je to jutro upravljao avionom ikada završio školovanje za tu vrstu letenja koje je tad primjenjivao. Znači letenje u oblacima, bez spodnje vidljivosti, nigdje komisija nije našla da je negdje završio to školovanje i da je imao, a dobio licencu za tako nešto. Znači licencu mu uzela adekvatne službe makedonske vlasti, međutim, dečko, zbilja nikad nije završio školovanje, nije bio osposobljen da taj posao radio. I to su, znači, ti indirektni uzroci udesa koji se desio. Има ли разлика меѓу вашите наводи и нудите од првиот извештај кој што беше направен веднаш по несреќата? Ja, naravno. Ja sam vam rekao, u direktnim udesima smo naveli 7 tih propusta koje smo napravili, a prvi izveštaj koji je rađen tretiraju samo jednu pogrešku iz tih izveštaja. Iz tog cijele lepezije problema. Tih naših lociranih 7 grešaka, tih prvih 6 možda bile i bi se
istolerisale da nije bilo one 7. posljednje koju su mi, kažem, zorno prikazali kroz živo letenje, tu grešku koju su napravili, ali sad se opet vraćamo, uzrok leži u agenciji koja je dala licence određene i tako, znači, dozvole, a nije se uvjerila da je to moguće, znači, povod je bio, odnosno uzrok je bio sam taj izdavanje licenci neškolovanim ljudima. Možda li тие пропусти во првичниот извештај кој што го имаме за насриката да се направени намерно? Ja ne bih pravio ne bih ulazio u te špekulacije. Zašto? Zato što mi kada smo ponovo otvorili izvještaj, mi taj prvi izvještaj smo potpuno zanemarili i radili su potpuno u istragu, upravo da ne bi eventualno mi potpali pod utjecaj nekih informacija koje su bile u prvom slučaju, tako da ga generalno mi nismo tretirali uopšte. Дали не може би некој сакал да прикрие нешто со првиот извештај? Дали го разгледувавте тој сегмент? Moguće je. Moguće i sad vidite, sad je dvojaki odgovor. Ovo što imamo u našem izvještaju nema u prvom izvještaju. Sad pitanje, da li su oni došli do tih informacija, pa ih nisu stavili, ili nikako nisu došli do tih informacija. Sad ja ne mogu da znam tačno to stvarno što se desilo. Ako su imali te informacije koje smo imali mi, pa ih nisu stavili, onda su prikrili. A ako nisu imali, onda su loše radili posao. На пресконференцијата најавите дека ќе кажете имињата на спин докторите во овој случај, меѓутоа не беа споменати. Кои се тие спин доктори? Што ги извртуваат? Ja to nisam, to je gospodin Sotir spominjao, pa ja bih zamolio da pitate gospodina Sotira o tome. Ja to stvarno, to njegova izjava nije moja. Во секој случај, сигурни сме дека не станува збор за атентат. Definitivno ne. Definitivno, znači nije bio teroristički akt, to definitivno možete slobodno pisati, znači teroristički akt nije bio. Avion je pao zbog greške koju smo tamo i prikazali na samom ovom preskonferenciji, a ja ću sad i na vašoj televiziji da ponovim, da izjave o teoriji zavjere, o tome da je bio atentat, su apsolutne špekulacije i potpadaju pod domen pravosuđa i policije Makedonije da taj slučaj kao takav istraže. Jer ako imate dokaze da je bio atentat posebno predsjednika države, a da te dokaze krijete i ne objavljujete, onda ste vi saučesnik u tom problemu i morate biti tretirani od strane policije i pravosudnih organa. Дел од информациите од овој извештај протекува во јавност уште пред вие да ги соопштите и пред да ги опредаете извештајот на македонските власти. Како се случи тоа? Vidite, ja prvi izvještaj od tih koji su, znači sam imao obaveza da u Sarajevu predam 2 izvještaja, to je ministru za komunikacije i promet koji je i otvorio ovu istragu i drugi je da predam glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine. Ja sam 23. u prijepodnevnim satima predao izvještaj ministru komunikacija i promet, a 24. sam predao glavnom tužitelju Bosne i Hercegovine. 23. ja kad sam gledao navečer dnevnik, vidio sam u dnevniku kao ekskluzivno informacije i tako dalje i bio sam u šoku. Jer svi su izvještaji kod mene, izuzev tog izvještaja koji sam ja predao ministru, ostavio kod ministra. Ja sam ga odmah nazvao, ja pitam šta se ovo dešava, kažu ne znam, ja gledam, isto sam kao ti. Ja sam ga tada pitao gdje je izvještaj. On je rekao, ostaje u mom kabinetu. Znači ja sad, šta se moglo desiti, ja stvarno ne znam, ali znači definitivno ja sam predao jednoj osobi izvještaj i tu se sva priča što se mene tiče završila, čekao sam da idem kod tužioca, a već je otišla javnost. Međutim, ja ću jednu stvar reći. Suštinski, ništa nije od toga vrijedilo, jer to što je prikazano nije bila nikakva značajna informacija, jer ta informacija bez objašnjenja ne vrijedi ništa. I suštinski to što je federalna televizija objavila je bilo, mislim, hajte recimo neću reći prazna priča, ali nedovoljno kvalitetna priča za razjašnjavanje stvarne situacije. Да, меѓутоа се создаде една крива слика за вистините од извештајот за падот на Кингерот и се наруши кредибилитетот на самите експерти кои што учествуваа, бидејќи тоа се пренесе по сите медиуми, како во Босна, така и во Македонија. Ќе се барали одговорност? Апсолутно, ја ќе покреnem питање одговорност. Наравно, kad se vratim, ja kažem, ja sam odmah sam posle toga putovao za Makedoniju. Ali vidite, znači, samo ono što sam danas ja rekao da preskonferenciji, ili što sam dao dužnostima, je stvarna istina. Znači, to što su novinari jedne televizije prikazivali i govorili, mislim, nije imalo svoju stvarnu vrijednost. Da bi se reklo, to je stvarno ta priča. Znači, nikad nisu progovorili ono što sam ja danas u preskonferenciji govorio i šta se stvarno da objašnjenja u sve one slike, snimke i tako dalje. Низ историјата постојано сме сведоци на искривени извештаи, сокривање на некои вистини и така натаму. Сега имаме еден нов извештај за несреќата на претседателот Борис Трајковски.
Кој може да потврди дека оно што го посочувате вие е вистина, односно дека не е заобиколен некој дел од некакви интереси? Evo vidite, danas, to sam pokazao, u izvještaju koji sadrži negdje 80 strana otprilike, svaka tvrdnja koju smo mi tamo iznijeli, u zagradi pored nje piše prilog taj i dat je prilog. Znači, prilozi su autentični dokazi. I na kraju priloga, na kraju ovoga izvještaja se nalazi CD-ovi, više CD-o, znači CD diskova, na kojima su pohranjeni svi ti prilozi. Znači, ima sigurno jedno, možda 600-700 strana tih priloga koji potvrđuju autentičnost toga što se dešava. Znači, svaka tvrdnja naša potvrđena je dokazom. Kada se na web stranici, ajde recimo najdalje do polovine januara, bit će objavljen kompletan izvještaj sa svim prilozima i bit će dostupan cjelokupnoj javnosti, tako da će se moći da potvrdi da li je to tako ili nije tako. Reću vam još jednu stvar, da firma National Geographic priprema da snima film ovom i bit će prikazan za cijel svijet. A što se tiče dalje sudbine, ovoga je sada na pravosudnim organima i Bosne i Hercegovine i Makedonije. Znači, tužioci su dobili ovaj izvještaj, dobili su istran izvještaj, dobili su izvještaj sa svim imenima i znači, akterima svih zbivanja. Ono što neće dosta, recimo kada ovo na web stranici bude objavljeno, ja sam morao da skinem imena aktera, znači ne mogu to da govorim, jer to je stvar pravosudnih organa, ali to je znači sad u njihovim rukama da presude šta će s time se dešavati. Oni će sigurno morati svoje sudske vještake i eksperte, Bog zna odakle će skupiti, da izvještače i potvrde autentičnost ovog našeg izvještaja. Ali tvrdim, svako slovo koje je napisano u izvještaju ima svoju potporu, znači i tvrdnju kroz dokument koji je u prilogu. Извештајот исто така беше разгледан и од страна на независни експерти. Имаат ли тие некакви забелешки на заклучоците? Го имате ли нивното мислење за извештајот кој што го изработи? Vidite, ja nemam to, ali sam doživio jednu dobru stvar, to je bila preporuka premijera Makedonije kad smo kod njega bili i kad smo to sve izložili, on je rekao, a da li biste vi bili spremni da razgovarate i sa našim pilotima, znači pilotima koji trenutno lete u vladi? Ja kao naravno da bih volio da čujem njihovo mišljenje. I sreli smo se kod ministra juče i sve te moje tvrdnje, svakog kada sam izvrlo, ja sam rekao da čujem vaše komentare. Apsolutno su svi bili saglasni s onim što su napisali. Znači, ljudi koji rade taj posao, koji znaju šta se stvarno, znači mogu da prihvate i da mogu da shvate to, bili su apsolutno jednoglasni, saglasni da je upravo to tako što smo napisali. А очекувате ли толку контровирзни силни критики уште пред да го објавите извештајот? Како што се добие одредени критики за извештајот уште пред истиот да биде објавен? Ja ne vidim razloga da bi više moglo biti kakvih kritika u smislu izvještaj je predan svim relevantnim institucijama i javnosti. Sutra će javnost dobiti kompletan izvještaj sa svim najsitnijim detaljima. U izvještaju nema sakriveno ili sklonjeno ili bilo kakav dokument, bilo šta. Znači sve je na vidjelu i svi ljudi mogu da sve vide i mogu da dadu sud. Znači od najviših eksperata koji rade po institutima i fakultetima iz ove oblasti do običnih gledalaca koji to zanima čisto iz zanimanja. Znači svima je sve dostupno i sad ja vidim mjesta razloga za kritiku bilo koje vrste, sve što smo skupili, sve smo dali, objasnili. И имаше се појавија одредени критики во некои медиуми околу извештајот. Кои се тие звономерници што се пуштат во критики? Vidite, sad ću vam reći jednu stvar. Mogu kritike doći od zlonamjernih ljudi koji imaju nekakve, ne znam, ili žele da na određen način izađu u javnost, da budu viđeni. Jer nisu imali drugačiji način, nisu imali drugačije prilike da budu oni viđeni, zapaženi i tako dalje. I onda, evo, sad ću ali, znate, kaže narod, nemoj da gledaš šta ti se kaže, ne gleda ko ti kaže. Jer ja baš i neću da obraćam se mnogo za kritike nerelevantnih ljudi ili znači nebitnih ljudi koji se to u konačnici ne razumiju i tako da, mislim, ne bih o tome uopšte da obraćao pažnju na to. 2 години истражувавте и посочивте дека некои луѓе од Скопје не сакале да соработуваат со вас, односно не сакале да дадат некакви изјави. Имавте ли некакви обструкции? Кои се тие луѓе кои што не сакаат да соработуваат во истрагата? Vidite, ova komisija, mi nismo imali instrumente prinude, znači mi ne možemo nikog natjerati da surađuju koliko neće. To nam se desilo sa ESFOR-om, znači to su vojne stabilitetske snage, koji nisu sama sarađivali. Mi su obraćali, međutim nije bilo nikakve reakcije. Civilne vlasti Bosne i Hercegovine su usmjerili na druge neke subjekte, ne na njih kao nisu oni odgovorili, to je naravno sve dokumentovano. A ovdje smo imali sa sektorom za avioprijevoz, imali smo dobru saradnju, ali imali smo lošu saradnju sa Agencijom za civilnu avijaciju u Makedoniji. Morali smo za mnoge dokumente baš da se
više puta da urgiramo, tražimo, intervenišemo i tako dalje. Zašto su oni to tako ponašali, ja ne bih ulazio, ali možda su imali razloga što krivu sakrivaju, tako dalje, ali u konačnici se ipak sazna tako da nije bilo razloga tako nešto, ali nismo baš imali dobru saradnju sa Agencijom za civilnu avijaciju. Kakvo obrazloženje je NSA? Nije bilo obrazloženje jednostavno. Bilo je, za neke dokumente se moralo čekati da su po 2-3 mjeseca. Eto, znači, dokument koji se za arhive uzvadi za 15 ili 20 minuta, mi smo ga čekali po 2-3 mjeseca. А зашто не успевте да ги спречате луѓето кои што контролорите што го водеа летот, кои што беа дел од францускиот контингент? Vidite, kontrolor koji je to jutro radio, je svoj posao obavio vrlo korektno i vrlo profesionalno. Znači, nema ni pola zamjerki, nema ništa, apsolutno. Vrlo profesionalno i vrlo korektno obavio svoj posao od momenta kad se uspostavljena veza sa, znači, kontrolom Mostar sa avionom, pa do predpad aviona, sav ta konverzacija, sav radovi, sad njegov posao je bio vrlo, vrlo korektan i na njega stvarno nema primjedbi. Имаше информации дека, што и денеска го кажавте на пресконференцијата, дека Свор сепак авионот го нашол многу порано него од што беше објавено. Имате ли докази дека Свор го пронашла тој авион непосредно по исчезнувањето од радарот? Vidite, sad, ako ste, znate što sam na preskонференцiji rekao sam sljedeće. Zadatak ove komisije je bio da objasni kako je avion pao. I mi smo to dokazali kako je pao. Sve dalje što se dešava, to nije naša nadležnost. I sve što bi mi ulazili u dalje probleme, to već bile naš odlazak na klizav teren. Mi, znači, tamo nismo. To je već stvar policijskih organa da vide kakve su tamo bile istrage. Mi smo u okviru naše komisije imali jednog čovjeka iz Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije koji taj posao radio, koji se danas u krajnjem obratio novinarima na pres konferenciji. Znači, ova komisija u taj problem nije ušla. Mi imamo određeno saznanje takva i takva, ali to nije naš posao bio. Dalje, mi kada se avion pao, mi smo time svoje završili, srušio se, ljudi su poginuli. Dokazano da su poginuli od udara aviona od zemlju, poslije su zapalili, izgorili, ali, znači, nije bilo terorističkog čina i kakva je potraga i spašavanje bilo, možemo reći samo potraga, jer spašavanje ne bilo moguće jer su oni stvarno odmah izgubili živote momentom udara aviona u zemlju. А имате ли информации дали властите во Македонија и во Сараево биле во Скопје и во Сараево биле информирани дека авионот е пронеден цел ден порано од онат кој од соопштувањето дека Zvanične informacije takve nikad nije bilo. Zvanična informacija nije bilo nikad. Zvanična informacija avion nađen 25 sati posle udesa, znači pao je u 8 sati ujutro, a nađen je sutra dan u 9, drugog dana u 9 sati, znači 25 sati posle udesa. Сега се напотека обвинителството во Македонија, обвинителството во Босна. Во вашиот извештај дали има конкретни препораки за кривична одговорност од кого да се бара? Nema. Naš posao nije da se bavi. Mi ne smijemo, pazite, i ako možemo kao ljudi da znamo šta se desilo, ima odgovornosti, mi to ne smijemo da kažemo. Mi smijemo da kažemo samo kako je i šta bilo. I mi smo to rekli, bilo je tako i tako. Napisali smo preporuke za različite subjekcije šta mi iz tog preporučujemo da bi se trebalo uraditi. Ali tužitelji su dobili iscrpne informacije o svim zbivanjima i sada oni prave analizu izvještaja da utvrde da li ima krivične odgovornosti ili nema. Jer pazite, mi nismo pravosuđe. Ja ne znam da li je neko djelo, da li je krivično djelo ili nije krivično djelo, jer da to nismo obučeni, ne znamo to. Tako da ja ne mogu reći jeste on je kriv ili on nije kriv, zato jer ne znamo to stvarno. А се утврдили како починал председателот Трајковски? Починал пред падот, по падот на авионот? Možete ponoviti pitanje? Како починал председателот Трајковски? Дали починал пред падот на авионот, дали починал по падот на авионот? Дали се утврди од истрагата тако нешто? Ne, oni su poginuli odmah, baš samim padom aviona, znači udarom u zemlju. Znači, udara u zemlju su poginuli svi putnici, ne, nikako ni prije ni poslije, nego baš tim činom. Pad aviona bila je toliko moćan, znači toliko je gubitak kinetičke energije u kratkoj jedinici vremena, da ljudski organizam, to su patolozi koji su radili, patološka vještačenja u Sarajevu, utvrdili su da su svi putnici od udara izgubili život i, znači, to je razlog. Да, бидејќи имаше една теорија дека дел од патниците биле живи кога паднал авионот. Teorija. Теорија. Дали таа теорија се потврдува или се отврдува со извештајот? Sad vam kažem, znači svi su znači ljudsko tijelo ne može preživjeti taj pad. Znači takav, znači to zaustavljanje u jedinici vremena, trenutno, od brzine recimo 250 km na sat, da se u sekundi zaustavi, da preživi ljudsko tijelo ne može. Znači to su patolozi dokazali, prema tome teorije. Sad, te teorije, vjerovatno sad kad bismo otvorili tu priču, odakle dolaze te teorije, vidjeli smo da je to neozbiljna priča.
Znači, ako je to stručna osoba, ok, onda on mora kroz struku da to dokaže. Ali ako je stručna osoba, onda on zna da je to tako bilo, pa neće bilo. Znači, recimo, nekakvi lajci, špekulacije, tako da je to... А никој телата беа јагленица. Како изгорија телата? Како изгорија телата? Vidite, avion on je pao, udario zemlju prvo točkovima, bio spreman za slijetanje, on je pao točkovima, ali naprijed ispred njega je bila neka grupa kamenja i on je udario krilom desnim u tu grupu kamenja i desno se krilo odmah odvojilo. E sad morate znati, rezervoari goriva se nalaze u krilima svakog aviona. Kad se odvojilo to krilo, gorivo se prosulo, pošto je bio vreo motor tu, on se odmah zapalilo. Ostali dio aviona, krilo i trup, je prepravo jedan ovako zaokret i palo je na leđa, nekih 100-tinjak metara naprijed, znači pao je na leđa skroz, tako da su svi putnici odmah pali, znači direktno na glavu su pali. Svi koji su jedili, znači da su pali direktno na glavu i to je pošlo po njima. I to sa drugog goriva se prosulo iz drugog krila. Prosulo se po njima, znači po svemu tome i zapalilo se. Znači oni su pali dole, ali su odmah i zapaljeni, tako da su, znači oni izgubili su život, ali su da još izgorili posle toga. Значи горивото од самиот авион е причината. Ne, gorivo su izgorili, odgorili se tu nalazilo, ali oni su poginuli od udara u zemlju. Господине Кулич, ви благодарам за гостувањето во студиото на Република. Hvala vam.